салом арз мекунем ба онҳое ки майдонҳои гарми футболро пайгирӣ мекунанд. мо аз натиҷаҳои ҳафтаи охир дар барномаи Футбол Ньюз ҳарф мезанем. бо мо бошед. дар кулли чемпионатҳои футболӣ истилоҳи классико ба унвони беҳтарин бозии чемпионат шинохта мешавад ва ҳамин тавр сару садо мебарорад. дар чемпионати Италия бозӣ миёни Ювентус ва Интер чунин унвон дорад ва умед ҳам дорам ки дар Тоҷикистон низ зиёд буданд нафароне ки бозӣ миёни Интер ва Ювентусро интизорӣ мекашиданд. ҳарчанд баъди рафтани Роналдо аз Ювентус шумораи мухлисону тамошобинони футболи Италия ба маротиб поён рафт. хулас 3 апрел дар доираи даври 31 чемпионати Италия дар варзишгоҳи Алlianz Ювентуси шаҳри Турин Ювентус бо Интер бозӣ кард. ин рақобати муҳимтарин дар доираи чемпионати Италия буда онро маъмулан классикои футболи Италия низ мегӯянд. вохӯрӣ бо пирӯзии меҳмонон бо ҳисоби 1-0 анҷом ёфт. дар дақиқаи 45 довар Дензел Дюмфриз пеналти таъин кард. пеналтиро нимҳиматгари турктабори Интер Ҳокон Чалханоғлу амалӣ намуд. дигар Ювентус барои садри аввали ҷадвали мусобиқаи мазкур мубориза намебарад ва инро то дирӯз туриниҳо ба гардан гирифтан намехостанд. Массимилиано Алегри сармураббии дастаи Ювентус имрӯз дар нишасти матбуотӣ гуфт ки ахиран одамон бо дили пур гуфта метавонанд ки Ювентус аз пойгаи чемпионӣ ақиб монд. мо акнун танҳо барои дар мавқеи чорум мондан мубориза мебарем, гуфтааст Алегри. агар Ювентус соли оянда ба Лигаи чемпионҳо роҳ наёбад, ҳеҷ кас ба Суперлигаи Анели пайваст нахоҳад шуд. ба зора нашуд ба зурӣ, ба инаш ҳам ки нашуд ба зар корро ҳал мекунем. шайхҳои араб ахиран ба таври 100% иқрор шуданд ки аз Мессию Неймар дида дар даста Килиан Мбаппе авлодтару муфидтар аст. инро онҳое ки футболро мефаҳманд бояд даст рӯи сина монда иқрор шаванд ки Мбаппе воқеан аз Мессию Неймар як сару гардан боло меистад. аз ин рӯ дастаи парижӣ ба ҳар восита мехоҳад фаронсавиро дар даста нигоҳ дорад ва ба андозаи Мбаппе барои ҳеҷ аз бозингари дигараш кӯшиш намекунад. ин навбат онҳо барои нигоҳ доштани Мбаппе дастбанди капитаниро пеш дароварданд. ПСЖ имконияти додани дастбанди капитаниро ба ҳамлагар Килиан Мбаппе мавриди баррасӣ қарор медиҳад. чӣ тавре Food National бо такя бо Элекупе мерасонад. бохт аз Реал дар бозии ҷавобии даври якашфиналии Лигаи чемпионҳо ба таври манфӣ ба мақому эътибори сарвони феълии даста Маркиньос миёни ҳамдастаҳо таъсир расонидааст. бозигари бразилиро аз барои голи сеюми мадридиҳо айбдор меҳисобанд. дар ПСЖ вобаста ба додани дастбанди сарвониро ба ҳамлавар Килиан Мбаппе баррасӣ мекунанд. ин ҳам яке аз воситаҳои бовар кунонидани ҳамлавари фаронсавӣ баҳри мондан дар Париж ба ҳисоб меравад, то ки ӯ шартномаи нав имзо кунад. аммо орзу агар ғалаба кунад, пас Мбаппе насиб бошад соли оянда либосҳои сафед мепӯшад. мунтахаби футзали Тоҷикистон барои ширкат дар мусобиқаи интихобии ҷоми Осиё 2022 ба Бишкек рафт. дастаи мунтахаби футзали Тоҷикистон таҳти раҳбарии сармураббӣ Пайрав Воидов 3 апрел барои ширкат дар мусобиқаи интихобии ҷоми Осиё 2022 ба Бишкек рафтанд. ба ҳайати мунтахаби футзали Тоҷикистон 14 бозигар, 2 дарвозабон ва 12 бозигар даъват шуданд. легионерҳо Парвиз Раҳматов ки дар дастаи Кингерсхайми Фаронса ва Рустам Ҳамидов ки дар дастаи Оқжетпеси Қазоқистон бозӣ мекунанд, дар Қирғизистон ба ҳайати тими миллии кишвар мепайванданд. пеш аз оғози мусобиқоти интихобӣ дастаи мо бо тими миллии Қирғизистон бозии санҷишӣ анҷом медиҳад. ин вохӯрӣ 4 апрел дар Бишкек баргузор мешавад. қобили зикр аст ки дар минтақаи марказӣ ва ҷанубии мусобиқаи интихобии ҷоми Осиё 2022 оид ба футзал мунтахаби Тоҷикистон дар гурӯҳи Б баромад мекунад. ҳарифони футзалбозони мо дастаҳои Афғонистон, Непал ва Узбекистон ба ҳисоб мераванд. 2 даста аз гурӯҳ ба финали ҷоми Осиё 2022 роҳ меёбанд.
باز برمیگردیم سر استعداد نوتکرار کلیان امباپه که در 5 گل دیشبه PSG مقابل لوریان سهم گذاشته بود. 2 گل زد و سپس گل‌آور دیگر برای مسی و سویه‌اش نیمار به میان آورد. حالا اکنون گرد سیاره ورزش بانگونوم از همتای دیگرش ارلینگ هالند دیده گرد کلیان امباپه زیادتر است. بازی زیبا دارد، گل‌های عالی‌جناب میزند، دریبلینگ عجیب و در خط هجوم فرق کننده است. از این رو آدمان از استعدادش راحت میکنند. امباپه تا حد رشد کرده است که حتی سرمربی حریف بعد شکست خوردن زبانش به تنقید نمیپیچید. سرمربی دسته لوریان کریستوف پلیس بعد شکست از PSG گفت که کلیان امباپه بهترین بازیگر سیاره است. او ابراز نموده است که وقت مقابل چنین بازیگران میبرایی همیشه مشکلی پیدا میشود. من فکر میکنم اکثریت چنین بازیگر فوق‌العاده را ندیدند. حال حاضر او بهترین فوتبالباز دنیا است. این خوب است که او فرانسوی و در دسته فرانسوی فعالیت میبرد، ولی وقت رقیب میشود خوشحال کننده نیست، گفته است کریستوف پلیس. شما راضی هستید که امباپه بهترین فوتبالباز سیاره است؟ اخیراً خاوی نام خود را در تاریخ فوتبال همچون سرمربی بهترین فوتبال نوشته میکند. مخلصانی که از بارسا همراه مسی رفته بودند آهسته آهسته جمع میشوند. در 13 بازی آخر شکست نخوردنشون که یک نشان داد، ولی رئال را با حساب بزرگ شکست دادن و از پای اون سویلیا را مغلوب نمودن کاری هر مربی به مانند رونالد کومن و دیگرها نیست. بازی مرکزی دور سیوم لالیگا اسپانیا میان بارسلونا و سویلیا در ورزشگاه کامپ نو برگزار شد. کاتالونیا هرچند در این دیدار گل‌های زیاد نزدند، ولی غلبه لازمی را به دست آوردند. گل یگانه را در دقیقه 72 پدری به ثمر رسانید. بازیگر اسپانی توپ را از عثمان دمبله قبول کرده به کنار راست جریمه‌گاه رفت و راکیتیچ و حمایتگران دیگر سویلیا را با فریب و نیرنگ به زمین افشانید و در نهایت ضربه محکم زد. گل زیبایی را به قید گرفت. نیم حمایتگر 19 ساله بارسلونا در موسم جاری در حیات نیلونوریا 18 بازی انجام داده 4 گل و 1 اسیست کرده است. همینطور بارسلونا که زمان در خانه 12 بود همینک بعد آمدن خاوی پیش چشمان رئال به موقع دوم رفتند. من که تماما نه، اکثریت باور دارند که بارسلونا چمپیون می شود. شما چی؟ این آخرین خبر برنامه ما بود. تا هفته دیگر خیر.